Teh, lah kaman tempatnya. Arif melunak dengan Vanessa. Tanggal 1 bulan November, Bunyi musik itu jeduk-jeduk tuh. kenal kamu di pasar malam. Cukup nih Vanessa. Weh, Ru, jangan Ru. Ini jauh doang ke Ru. Main aku ngedrink. Baru kade nganyung kena ketipan dah. Nama lu nih. Minuman apa nih kade? Ini langsung keladang penyu sampi. Enom doang berkat truk doang ide. Apa nih enom deh? Saya lihat teman lu nak, kalau ngiyatan Vanessa lu. Vanessa tuh, kalau sana Maya 50 juta. Tahu 3 juta. Kalau gambar ni 80 juta Maya. Aja je di Bani Maya 80 juta. Yang saja di Bani Maya 80 juta. Nya nah tutup kali jadi boleh. Kan kalau man, ide mana bagian jangan. Nah, ada yuk. Ide dua lagi namanya. Epeh awak ni nak. Kan Vanessa ada Ru. Mai kalau tutup. Ini Vanessa kade. Leh. Ni Vanessa. Kadang le Vanessa ni viral tu. Awak jemak mu. Nonyak kalau awak mau Jemak mau. bukan. Saja lembut tu ni. Kadang Vanessa saja. Selalu sampai awak tawan.